mas ngolong berngelaking kajab bing 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 ngelapang kemasim kamet bakish ing 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 ngaday ke NPP but lada kadon dak waypan ke jimbin kre ke pangasngu don kaman le ngan sa pentip hai tay puar Kumno kidi banya chakman but kumno kidei ban bat ya ka kular balaklay hakman upat ba hakapor election namar nga tharay pilayo ihi ngimju kentiap sing Wat i madam ang parindo mensuai di jong ke UDP nangta sa ke Kongres mat minta si ke NPP te hangno maka kanong rim manong ngait kari berkajat penrio lada pi bujeli buat sin yang ini yang uniform bat klem na tip syupat ya kata kanong nilit on ke politics kala nang per kanang mixnem Kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra pila nang UI kita Bak pim kuat ada bak long ban long kat akan ni ke Meghalaya TMC party ngate kong tangkat tang alakut nganam kuat bani keren bun ksin balong dekat bak TMC ngam kuat andre dalong dekat bak pi tangkat tre para bor ngim thok ak fu sau kan ta om la ban thok whatever ta tingka ban the ngiwan nakalong yeng kabaduk ngiwan nakalong yeng kabatip ngiwan nakalong yeng kabamla ban supharia ya kapisa tang por election. What have you done to me, you fucking bitch? siya ingin niya bat sa ito hoy buwan ki bala wan ka pati ini buwan ba man tayo la don like language members lada don kamban bha lang ya kata kajingya sakriyo pat ba lemba ka syuti minister no problem bat ngan sepen i bahabang ngiwan bat ngiyale ya ka election ngiwan da ka purpose ban serve yo pat ba om yalade oi kong nga suong ba pinpong ya ka helmet kataru na ka binta ka safety jong fihi mat ngade ke NPP bat ladang ala temu ban prepare kata ngin siya pentip ipi bat ngan sawan siya ka election hak takapwa kumno kidi banya chakman bat kumno kidei ban bat ya ka kular balaklay hakman upat ba hakapwa election lasu thu kadi kutukun tem kelai ame boleh membuat dak kam मैं स्मूथ हो रहे मैं